رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. رو 22 گلانه 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 11 لآمده 12 گدارن هیچم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. کنفدراسیون کارکرین ترکیه ل اروپای آتیک به داخوانیه که بنچاف کردن او گرتنا یکسل کوچ شرمزار کرد. بنچافکرنا یکسل کوچ پرچه یک جهلوستا دجمنانه یا دولت آلمانیا یا لهمبری تکوچینا دموکراتیکا کردانه. یکسل کوچ سیاست مدرکی کرده او هر تم جالی دولت ترک و هدفاتیه گرتن. ده سالین بری ده جبو کشتن آوی تیمک جمیته هاتبو شاندن او اف تیم دکیلیا داوی ده هاتبو اشکره کرن. یکسل کوچ کارکره که او ده تکوچینا ریخستن بوینا کردان ده لالمانیا تفکاریه که مزنگریه. به سالان در ریوبریا فدراسیون آلمانیا ده جه کرد او پاشه در ریوبریا کجه دکه ریخستنا ناوندی اوروپای ده جه کرد و لگوری قانون آلمانیا تفکاری کرد. وک آتیک ام گرتنا یکسل کوچ شرمزار دکن و دخواست دکن که دمل دست وره بردان. هفسروک انگشتی چون سردانا مالباتا تکیک. هفسروک دم پارتی اله مصطفى مسعود تکیک دمک بر جیان خوش دستابو. هفسروک انگشتیین DBP و دم پارتی جبو سردانا مالباتا تکیک دوه چون اله. شانده اول چو سردانا شینا دایکا سیاست مدار کرد بدرتین کاواک. پش رژی شانده چو سردانا مالباتا هفسروک دم پارتی اله مصطفى مسعود تکیک. شانده ده سردان ده سرساقی جمال باطره خواست. هفسروک چون سردان شینا ساغلام. جبو فاروق ساغلام ده 19 گلان ده خونچو سرمیجیوی و جیان خوش دستا. جبو ساغلام لمالا شینه یا سید یوسف یاوز آل نافچه مصر جه یا سیرته شین هاتانین. هفسروکین ده بپه و دم پارتی چون سردان شینه. تونجر باکران دشینه ده آقفی او گد از شاهید تکوشینا فاروق بوم. حوالا کی گله کی تیگشتی بو او پیور آخواه بلایقی جیب جیده کرد. ده من مین هری تنگ ده کسی هری آرام ده سکنی اف بو. دما ما ندکاریا پرسکره که چاره سر بکن وی چاره سر دکر. هر تم جبو گله خواه لبر خدا. لهر درا دچوی پرسکره چاره سر دکرن. امسوز دادن حوال خواه ین مدده من داوی ده وندا کرن که ده تکوشین آوان بسر بخن سر گل مسابه. هفشردار خلفتی یه رهای محمد کارا ایلانجی و گد حوال فاروق به فداکاری که مزن تکوشین خود دوماند لهر دارد چوی شوپا خود هشت. باوی ساغلام ویسی ساغلام جی سپاسیا کسین هاتن سردان کرو گد فاروق نزارو که ما زارو که و توان بو. سپاسیا و دکم هون خودی لتکوشینا وی دردکیون شانده پش رژی بچه سردانا شینا هفسرو که دم پارتی اله مصطفى تکیک. خلق آمده امشر نخوازن جه آشتی را آمدنه. شینی نامده به چالاکی آن جه کادروین پیشنگین پکه که آلی هایدار کایتان و رضا آلتون به بیرانین. بشتاران ده بیرانین ده جیه گرتن آقفین. ساکینه بچت شهید به بیرانین و گد ام آشتی دخوازن. ام کرد و ریبرین ما خودی لپیواشوی آشتی درکتن. یکانه دخوازم اوه که دولت و دستلاتاری جی گاوان باویجن. منیجه ینرجی گد مجبو آشتی گاواوید. ام هر تم آشتی و وکوی را آمادنه. ام بسایا شهید این خواه ایرو لورن. ام جوان و تکوشین آوان باوردکن. فسیح آلتون جی افتشتانین زمان.
ام پیواجوی آشتی یانو گلکی گرینگ دبینین و ام وکا گل آشتی دخوازن. لی باوریا ما به وی سیستم نینه یکانه دخوازه ما اوه که اف پیواجو برنگه کی راست و درست بمشاندن. ام دخوازن اف شر خرجیه لسر کردان بقده. ام همو هوالین که ده آشتی ده شهید بونه برومت ببیرتینن. هری داوی حالی ما آکمانجی گوت ام لسر ریا ریبراپونه. ام در ریا شهیدین خودنه. بلا هر کس باش زانه بکو ام گل کرد جبو آشتی تکوشینه دکن. دوی ترکیه جی دخواز آشتی بکن بلا نه زاروکین وان نه جی زاروکین ما بمرن. از بانگلادایکین ترک جی دکم ورن ام جبو آشتی به هفره تکوشینه بکن. Yüksel Genç, Geli Kürt, Lebenda Gaveke Şembere. Koordinatora Lekolinin Kadeya Sosyopolitik Yüksel Genç, Tekeldari Pevajaya Hati Desbekerin Akıfi u Balkışan Serban Xalan. De tekuşina 41 salande gel PKK veke teminata peşerojan ditu pebavere. Lewma banga jibo fesihkirin u beçekirini mirov xistin nava vallahiye u dipirse. De berdela çi de çima em çavacı devlete baver bikin. Gel besi rengan le pevajoya pişti kongre denere. Yek öcalan u devlete lehefkirine ev pevajoya demeşinin. Baske duyemin jî dibêjin em li benda devletê û gav avêtinê Komasê emîn jî dibêje em bi tu awayî ji devletê bawer nakin. Beşek ji gel jî hîna tevlî pêvajoyê nebûye. Ev beş jî baweriyê bi devletê nayîne. Ji ber ku gotinên alîgirên desthilatariyê û nûnerên wê çiyê fikarane. Dema daxifin wekî ku wan ti soz nedane zimanê xerêj û tunekirinê bikartînin. Birêz Öcalan û PKK gavên pir bi cesaret, ciddî, radikal û stratejîk avêtin. Lê devletê li gorî van gavan ti gaveke şêmber ya ku bi berpirsyarî rabe neavêtiye. Ev jî fikarên civakê zêde dike, bendewariyê jî kêm dike. Gelê Kürt li benda gaveke şêmbere. Desthilatariya AKP gotinên xweş li ser aştî, xweşikî û biratiyê dibêje. Lê di pratikê de tiştek xuya nake. Gel encamên şikestina pêvajoya 2013 û 15 an ji bêr nekirine û ji gotinê bêhtir li encamên pratikî dinêre. Dixwaze bi qasî PKK devlet jî veguherîneke radîkal bike. Pêşnûmeya bila Komîsyona Heqîqet û Edaletê bê ava kirin. Vekîla Dem Partiyê Newroz Uysal Aslan ji bo axubeta kesên di bin çavan de hatine ewendankirin bê eşkerekirin û cinayetên kiryar nediyar bên rûrî kirin bi daxwaza avakirina Komîsyonê Pêşnûme da Meclîsê. Parlamentera Dem Partî Newroz Aslan Uysal ji bo hefteya windakiriyan ku ji sala 1995 heta niha di navbera 17 û 31 Gulanê tê binavkirin pêşnûmeyek pêşkêşî serokatiya meclîsê kir. Newroz Uysal Aslan balkişan serkuştinên kiryar nediyar û daxwaz kir ku ji her alîve bê lêkolînkirin û di aliyê siyasî û huquqî de werin eşkerekirin. Newroz Uysal got ku înkara devletê mezintirîn binpêkirina mafan e û daxwaz kir ku Komîsyona Lêkolîna Heqîqet û Edaletê li meclîsê bê ava kirin. Lêpirsîn li rojnamegerên hempîşeyên xwe bibîrê anîn hat vekirin. Derbarê çar rojnamegerên beşdarî daxuyaniya têkildarî xetilkirina rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bilgîn bûn Lêpirsîn hat vekirin. Müdüriyeta Emniyetê ya Amedê ji bo îfadeyê bang li hevserokên Komeleya Rojnamegeran a Dicle Firat Selman Çîçek, nûçegihana Ajansa Mezopotamya ma Heval Önkol û rojnameger Dilan Kartal û hêvîdar ön verê kir. Di derheqê rojnamegeran de bi îddaya muxalefeta li dijî qanûna hejmara 2011 lêpirsîn hat destpêkirin. Rojnameger Çîçek û Heval Önkol di çarçoveya lêpirsînê de îfade dan û hat zanîn ku rojnameger Dilan Kartal û hêvîdar ön ver jî dê îro îfadeyê bidin. Rojnamegerên îfade dayîn diyar kirin ku wan ji bo rojnamegeran hatine qetilkirin daxuyanî dane û ev jî mafê wan yê qanûnî ye.
Pişkiriya ji bo kampanyaya naje darvekirinê re zêde dibe. Piştgirî ji kampanyaya ji darvekirinê re na li Rojhilatê Kurdistan, Îran û welatên Ewropayê berfireh dibe. Li 20 bajarên cuda yên Rojhilata Kurdistanê û Îranê çalakiyên protestoyî hatin li darxistin. Her wiha li hin bajarên Ewropayê gelek kes û saziyên demokratîk tevlî kampanyayê bûn. Çalakvanan bi duruşmeyên ji darvekirinê re na cezayê darvekirinê hilweşînin û zarokên me nekujin nerazîbûna xwe nîşandan. Li aliyê din girtiyên siyasî yên jin li girtîgeha evînê jî daxuyaniyeke nivîskî dan û gotin ne bêdengkirin, ne darvekirin, ne jî gef êdî bandor nake. Divê hikûmet cezayê darvekirinê hilweşîne. Divê girtiyên siyasî bên berdan. Her wiha çalakvanên li Îran û Rojhilatê Kurdistanê di hefteya şêst û nehan de li dijî darvekirinan daxuyanî da. Li daxuyaniyê de ji hemû welatiyan û cîwanan hat xwestin ku dengê xwe li hemberî darvekirinan bilind bikin. Li gorî raporên rêxistinên navdewletî, Îran yek ji welatên herî zêde cezayê darvekirinê lê tê pêkanîne. Peraniya kesên tên darvekirin jî xwepeşandar çalakvanên siyasî welatiyên Kurd û Belûcî ne. Gudarên hêjan û çeyên me bi dawî bûn, dem baş.